Ramat Hawi nyintra karodokaran pas sel ngajak atemu se atau karamat Hawi mayu mata aja kendel apa cara gendeng sel atemu mat Hawi le ngajak atau ragib seraop doa nape mata ngajak apa cara nyintra kendel karodokaran tak nabodo se ake sake ragib tangko narua se araom balus Jimis Rawi wawan le tak bengok ngajak ke kakendel apa caran ma oleh benda tahu dengan abuk teh oleh tau jakna ina kendel oleh abuk teh tak bengok ngajak ke apa caran matawi oleh ban kendel lekas abuk teh kaping nikok madhar bola nasa nonton rondatin ngojak terus agar je boleh bareng mamohdar jaring mula tak atau karale terus bermawi etobi takok sakit katanang tepat tidak kendel tepat yuk maju mundur lo gularis mula takok apa caranya tidak heading mbak nah tak nak orang tika cetao cetapak di andik nanti kata nyaman aduh berak belusana takok se apa caranya le beri takok tepak kasih tak nyaman tak nyaman oleh orang atokan kata kok gula mate kita beremaah belisana make cumi ko panas mak lemah sehingga emak dek kai dole bun apa jalan kok baknya selati kakak silake oh aku cinta kepadamu gula takok le apa caranya seta banyak kakak ida di adik nane kota nyaman yang adik nane kota nyaman Bon matur sakalakong aneko bula males ambuh cakep bula sanonto menang ya bula di lena lampas mega boh yuk mak ngocak kanggo ceng ane kok yanta eman cak ban bola ki puru cancian mak ngocak andik nabula tak nyaman cak tika minta libelian aduh cak tika minta libelian mathawi betian nale minta libelian arwah suada berkasru perak kare terona tika ngocak le ali belian kata kok mula sake ida mak beda kecung gendeng dorong ke atas kabobo do betian amat hawi
minta libelian pas ngocak tak nyaman tika kok mula ngocak lakar ketika ali balian le bila eka polong tika mak ngocak laku sakit asik kekan ngocak niko panite cek lancengan kan kendela ko sakit baka kasati kacek rajona mathawi tak langkung dek Karamayana tak kira nemu pegak menang kok menang siapa menang dia engkau menang Mathawi kalah Mathawi kalah Mathawi kalah Mathawi kalah kalah ke cunga tapi baik na menang betul na setikar lancung wi oh tidak malas penting hati pun ajojing ajojing ala ala ajojing ajojing ala ala ajojing ajojing ala ala ajojing aduh mata le telenana Vera arwah mungkin pucuk ketika tombak taresna atena se deabra stop ajojing ala ala ajojing terus tidak Iya, tepat, dia gak ada. Puto motor seini tolato berempat sewaan pas marena akabai ateta pengsor berempat tompaan agunjel pas berempat tompaan betian nale perak nyari viral tika matanya jalan lain namun perak nyari viral tak nabada lenture sorena mak lebur cari tanah le seneku apel sakura oh seneku apel sakura kendel ningku dengan bukti naripto menecat niser ceperak jajana se alarbot oh cinta kamu arwah pada tak roni motor selendung mencet mencet cokoco mi pola patorok dadi ongku kendel betian nabula epos apose pos-pose beri manisan suruh mulai kade beri besi saya ket aduh bodong kos kirim mah bulan ini serpajet mulai lambat keng haji ripto bangsa ini semar misem kabulakun nyake ate nyake ate
pose sarang mulai ada nisar dalam hati bula mulai lambat bi madhar bula nisar mulai lambat bila sekondur cat alarpet larpet marena keng nangale motor ondu sanonto bula pon tak kerjet yanto margono etorot mon elorba pajat ongku paju ongku bermarasana ago yang tak ronira mantuk nama kebosana motor rasa ini tak usah ngelak seanyar najen selaju usah salah meti kabur tak ngikir le ani kok saya tak ngikir tak kira mah benih bila pada tak ragu Ripto kun coba tingut kia kianto paso patile maju mundur kita ben sekalam samsul putra terbuang seini putra tolato kendel ngampong bunda belencana emanongku pada emanongku lek beremah kak emanongku kasih sayang mas betiana seselingkuh marena nyari motor si agoyang lir ilir koranci badenisar oleh asaria sekitar mare roak-roak bede orek arwah aculit pepe arwah bungan stop ayo jalan boleh tekak ngakana ngampas tak kira masuk ya aja ayo cak nasap aja jadalah biasa ya jadi ada nasi sepal jadi tak nyaman ada biasa jadalah ya jadi osen kan juluk ke bertempur nalpe lagi cak amiler cak nadu bana tawa bare yus beremah bana mak laju nalpe kajeri bana beremah yus yang kok dia ius dia cakna jadi apa nih pera atulit pepe iya sutengan atulit pepe jadi amare ngalos kos ada kok sebunur bebinikna sandit rang iongku sandit rang keniko olar meto boleh niko olar keluar boleh tak kelar bula dalam ate adik pacar selingkuh boleh adik pacar selingkuh boleh yo mas sandit rang mak kode olar alengker olar ratik lancengan tak kelar ngampet eniser mangkana entarana yo
rang-rang olar laju alengker olar kan dilis tak kelar eniser mon engak mak eka tangis du eka tangis yo mas olar aleng Sutomo keng ngak jak kerja jeun wa goyang kia. Takok nak askar jeun aja keran. Duh. Selamat jalan Lapindo ki torjukeun putranya. Njok mun se Sutomo marah ular biraso. Salebur apa katasan enggak? Ada tak bisa ngendut. Ruak badai lokal mending temor. Napa boleh roak maju mundur batas jaya Nikok pada Pak Haji Rusti jengker sakti pada alung kami Mon aniko kak murid sojukan Haji Rusti bila batas jaya ruak berdekak saputra tak katinggalan ruak berdelokal mending temur jengker sakti sakanca pada kompan Bon aniko pada Cak Amir Haji Rusti roak berde batas jaya pada alongku sengojak diser kabula tiga perak bire bibir tapi nyatana Yusnia tak niser ongku bila Kak Amir kalampina arwah kateng Kak Murikso along polong benci Rusti tak kira bir-bibir cencina bakun idente pokok pada esto penembula bakun tak etina Jan aja lampi roa amir dengan sebate kirusti Monika niko tanto buru mele Jareng gula perak kare adante nyata natika sanoto enger goreng lain Mon aniko Kak Saputra maju mundur ruas seeko cak ayana lisa hebat tekaan apolong pada saling cucur bekeran peran detika ngocak tak apesaan aduh aniko jengker sakti ruak bede dengan amin dutan tonan arwah putra manding lao sanonto pada apolong manding temur arwah Amir lawan handan lokal mending temur maju mundur tantona ayana lisan ape boleh aniko putra manding laong kare apolong sejo apesan
saputra mandi temon bila kak saputra aniko mak maju mundur sajalah kok kak Amir satu jopalok bila kak Rina hui aniko doa bos bonsai juga sarong wak cirus di aniko pada Apollo ane kare esto Amir berbula du Apollo kare eman cirus tinga ceke along olong Sobat adalah 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 dua lompat kelangkong lima ibu baru jadi seakar jak ruak tretan juma nyonya nana rekerepon cekak janji ida karengan tosa bula buktena buktena Ramayana ni kok sutengnya le nape boleh ruak bodoh 45 menepon itu mati kabukten ida ate buletan to sampurna Abah Samson mon itu mau dikabukten ate bula pontan to sampurna ka waktu ade putri ayu ayu iya kare duka le bo naria gelu depannya tong laju nyaman mayu nyaman ayo dua pisan teti setong ida montada pole ekebaya niko dibu dina dalam ate bule rasa rekong sayang takok lopot Herman ban anan mak kajan Cina kajan Cina Bapak Abbas ibadat dia saksi nareng abisan niko semajarana dari adak kabudi Pak Abbas
nape boleh nikah lutfi anikah polong bana bulaka kebayang di budina sanonton iko pon pada kompon ruak tolen sarata lo pacar nak dan jelu pacar nak dan jelu desaan sip desaan dan jelu lah dia mon saya keten dua saya ket mon saya keten dua saya ket ben kole mon 100-an 500 ben lek kole tinggal pilih mon 20-an 100.000 mon 10-an saya Arian ada din ada target dan keng kudu majer ben aja saya nganengi poteran Arya ben ala malam 300-an serena nengi lapalao sarida na keng jek palicer dari 50 wah margena majerena ongkos sakwadi sepote 7.500.000 ban majarna ida kendil satengah lusin kapesian betong juta pak apa narah bolu ria setengah lusin betong juta anu iya betong juta 200 kakak pi jumlah 14 betong atos si Herman majarena kuade sepote betong juta setengah sepote seputri ayu iya mak muda warna betong juta setengah oh meneng kok njok ramu di kuade wasi bagus cara jari ya paling sakoni 15 juta iya tak usah bebinik nalah lah sehanan bebinik na sapar warga jangan sagome ibuan beri iyalah mula tak rida kolek lagi bagian sesatia nengiado toron kepi bagian sesatia nengiado toron kepi bagian sesatia nengi di budi nadeki se budi toron kepi jara ya genting coba jana sepuru tak nahanan neka anan ayana imle rosidam neka mamana kastana ambu agelandang jana si Samsul kau bila laki cung jarar ya majarana ongkos sakwade sepot kok situng petong juta setengah majarana ida kendel setengah lusen petong juta 200 larang tining pisan narwa Herman ayana Riko nyonya Iin majarana ongkos aku ada sepote petong juta setengah kok beda asin ani kok samawi sepala rosan kok
apisan caatoro pitnana oreng hanan kun oreng beda sema coba iin Rosida caatoro pitnana oreng segenta ani kok beda sanabi teti sakseni kok dari kabungaan niko anan juga Rosida majarana ongkos sakendel satengah lusin juga majarana aku ade sepote nape polero Herman iin Juken majarana ruah kuade sepote satajana nikah pada akompo cuma benana tantona tak kira rekom lebolona banyak senyumpeng siap-siap putra baru jadi sakajaki kaulah amit wajukan ka Abbas ruak Lutfi wak Samawi pada Apollo Eka kebaya pasti budina ka Abbas cak kapuru senying laan ben putra baru jadi korang along olong mon ane kok pada Abbas tantona ayana dani bila isa mamadani nekok majarana dari ada sampai kabudi ruak Samawi majarana bunga famili ruak hakim palung bana bulan nekok musik jarana ongkos satana nekok bon panggungnya putri gandel kusari tok ganjil kabur tak ngecer le putra baru jadi bunga family bila Abbas nekok laban Lutfi mana etengnya bila anan nekok laban Herman sataretanan sapisanan pada Apollo bila Kak Juma tontonan nyonya asro bunga lepola banyak senyompong anak kene kok Samawi tak endek paung ke boleh nyopop sanonto cakna bilahanan laban Herman seeko cak sesapisan niko Lutfi polong banepula cahaya Purnama sataretanan Kak Juma pada Apollo
polong long nyonya na gelok kira tak bodoh solo pagi kan kok 100 sama sakse mentade engkok tak kira marah sakse iya duci anu ambek namun bodoh apa engkok sakse naria tina teka ala du polo salo polo ut lah alhamdulillah saya dari Juma cuk tare mamun tade sakse na niku lu area cara ria buat namun majar sakse iya dari ada kabudi boleh ya danja deh berapa juta ongku 20 juta borong marah aja nabit ya dari ada kabudi kotan sih minta desa asaan nabut nama duit trek kira mau minta beros kok 20 juta jari ya sabok kelu saya lemari bitong sabok ya engkau tak nor amitong jok mun korang minta tempok kangkok sukses 100 mon 10% 200 kayak kok minta 100 boy berema bos mak petong ibu bos iya saya cuma double abonyaan ya bos abonyaan saksena bos saya tak ajak klik bagi bos berema betina januari mulai gelak lagu jadi malam mau saya mau pola nama malam jam pada mulai kabengko cuma ada kibir tak nabu berak mati orang kafir engko tak langkong dek sanabi sama kena jabok pencung nang teng dari bebo kelu pas ami itu kau lo iya cok beri saya nangis cari kuri tak melas njok bok toko terang aja lo nikah carek ori tantana ruak pucarek nur majarana engkos sakendel cak nadungan salusin cukan badabusari Mbak Sri majarana putri kendel ban ida kandel Mbak Asri Muhammad Mu'in Rahman Alba nape boleh berdobah res arwah cuma nana tanto arasa wa abesoropa sema lutfi samawi ruah halek juga nabado materi raset ruah mister juga bada abu ruah anan Herman tuli apolong wa kak sanabi
muin materi nikok nari bolong menebula Juken abu ruang aliba erit juken satari alik wakteri juken sahmat jarek ori polong ben bulan geni kok bedelek semari madeteng bunga family pathan Roa jugen mistar mari madeteng bunga family mun ane kok le pak jarek ori nyonya enor ane kok calon kerja tanggal 16 bulan Sananta andi niat Pak Jarek ori terteka hajat putrina putra baru jadi ruang alik jukan rimani bila dari tanto marwani le jukan satari ayana asul akalam pinikah do kain batik pamekasan mantok nalarang nikah arkena ruang erit jukan nini Mbak Busaima Kak Mister jukan nyonya Tunia seputrina esekot duyung kong jukan abu nyonya Tita Busarima nyonya Osi Fatan nyonya Osia Matahari nyonya Lina adeko eko cak putra baru jadi putrina jukan pada nyakse ruak badadungan Fares Rasid cukan hairani samawi cukan maskina bila matmu ena ruak hosaima mon ane kok Pak Jarek ori nyonya Anur jalon kerja ruang Abbas laban
Sayang beribu-ribu kali sayang, sayang beribu-ribu kali sayang. Sang waktu sudah mulai habis. Melirik ke sisi timur, sang fajar sudah mulai menyingsing. Itu bertanda kebahagiaan kali ini diteruskan lain waktu dan juga lain kesempatan. Apabila ada pertemuan pasti ada perpisahan. Bukan pertemuan atau perpisahan yang kami sesali, namun kenapa ada pertemuan apabila ada perpisahan. Yuk kita berjumpa kembali di lain kesempatan bersama Bunga Family. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Permisi.